Kani kedai All India Radio Shillong ko khubor ban Pulero Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko khubor mentaga step. Menteri Yadari ke Sarkar Preng ulong bagatan stelam mingi kalong ko bakongsan bha naga benta ke jingroi jongkari. Lapan semayu nong bishar ke Meghalaya High Court uba wan lura dingdo anin kesngi. Bad arspa arpui tili gilong yeng jong ki petwer bru kilawan pasha Mizoram ha kani ke kenti ke bementa. Ka khubor ke babenia. Menteri Yadari ke Sarkar Preng Rajnath Singh ulong bakatan stelam mingi kalong ko bakongsan bha na ke benta kari. Nrei ulong pat balashu eka ke Sarkar Preng la slam bha. Ulong bahpo ke jingalam Narendra Modi ko menteri rang bado larai baman ki menteri Sarkar Preng kinwan cakatan stelam mingi la kumno sausen hakisisnem bat kin kmi ki kampen roy jong ki tenat jong ki hakane katan. Rajnath Singh ulong yakane ha baple ke jingkiang halor kawa siseri haga district East Siang haga jela Arunachal Pradesh henen kesngi. Ulapan pau bag jingroy jongkari kan omla banlong klem ke jingroy jongkathan stelam mingi. Ulong ru bahakisan snam balalet kilat penyaso ru kelakio bha hakathan stelam mingi. Chief Justice ka Meghalaya High Court Muhammad Rafiq nen kesngi ulapan semayu nong bishar kane ke yang syari uba wan lura dingdo ha kane hi ke yang syari ha Shillong ha ka jingran rangkat kinoya sadan na ke Shillong Bar Association bat kiwe uba wan lura dingdo udai judge ubalai na padang ki khasi uba ningkong udai Justice Beryl Lamare jongka Guwahati High Court bat uba udai Justice HS Thangkhiu ubadan menta ha ka Meghalaya High Court. Hakawai pat kaliang Secretary ke District Legal Services Authority Shillong ulapentip baya ka National Lok Adalat an penlong haka khatsau terik uno opera nadok ko porshpo bejemen step haki yang syari jong ki District but Sessions Judge jong ke Shillong. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulong ba kejingyalang BRICS Summit bakentup yakari Brazil, Russia, India, China bat South Africa kabarang syukut akanong ba Brasilia hakari Brazil kalalong kabajop. Ulong baginong yalam joki nigiri kilaya keren banetrailang hakaliang kakayi pateng kalariti kajing syam thamai ki AKA bat kibut jing start ka jok menta. Hakani kejingyalang ulong baki India ka kersha ne kajing persyang ban kentiu ya kayok kakot akaperthai. Ulewer ban play kam kloy ya ketenat jangka New Development Bank hakari India. Menteri kena ketenat Youth Affairs bat Sports ka Sarkar Preng Kiren Rijiju nen kesngi ulong baka Fit India Movement kadeban long kejing yaki jongki nong shnong jangka riber okawai. Habakran na kejing lang jongki menteri bat ki secretary jongki tenat Youth Affairs bat Sports jongki jela bat ki Union Territory. Kiran Rijiju ulong bau menteri rang bado kari Narendra Modi ula betha ya bro kitnat bagi deban pentrekam ya ka Fit India kenang banwanra ya ka jengkot jengkia. Kani ko khubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Arspa arpuwe tili gilong yeng jongki petwer bru bakentup ya praspa kendai pu arngut kibriu kilawan pai syaka jela Mizoram na ki jaka ai jengerap besipor hakapang syatei ka jela Tripura. Naduk belas sedang ka kela bekendai jong kejing penpai yakini ki petwer ke belas sedang menhakalai terik urisau. Leto ki hek na ketenat korbari ke jela Mizoram nen kesngi. Ka Sarkar Mizoram kala penpau bagane kejing penpai kadai ke bekendai bat ke bakat doe. Labu ban pendap yakini hakalai pau terik mentau penai. Rengkat bat kari berokawai bat kum shibenta jong kejing rakhe hakajala barokawai. Yak All India Cooperative Week bahan riau la rakhe hanong ston hak District West Khasi Hills henen kesngi hapo kamat pedeng Rules of Cooperative in New India. Kongsan akan kejing rakhe ulalong Deputy Commissioner ka District West Khasi Hills uba ati lengwa. Habakran na kejing lang uba ati lengwa ule aware ki brio ban shimjing mentoy na kabasang yaki Cooperative Society haman laki shnong. Ula penslur ki dikhot jongki Cooperative Society ban treshitam khanang banyo ya kejing job. Ka jingtmu jong kejing penlong ya kani kejing rakhe kalong ban penslur ki brio ban thaw ki Cooperative Society khanang ban kiyo kayo kakot jongki ni ki brio. Ka jingalang banyakran na kabenta ki jela bayo ya ka jingarap balatip kum ka Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria GFATM.
Kamtam yak Intensified Malaria Elimination Project IMEP. Hapo ka National Vector-Borne Disease Control Program la penlong ha Jiva Resort ha Sora na do ka khatsau tarik batkan kut menta kasngi. Ka jing thmu bakongsan halor ka jing penlong ya ka jing elang kalong man khmi ya ka jing pentrai kam ya ka project ha ki jela baper ha ka than stela mi ngi. Uba AL Hek ubade menteri ketenat ka kot ka khya ka jela Meghalaya ula kentu bade bandon ka jing shim bentalang ki brio baro kenang banla ban rat dengkhong ya ka jing pangke shori kat ha ka snam ar hajar lai pho la ban kedau hang ne ba ka jing pangke shori kalahiar dah nyopusau nak sispa ha ka jela Meghalaya ha ki lai snam ki belalet no ya ka film khasi belai kerteng yodo la pelat nen kasni. Ya kani ka film la direct do ba Pradip Korba. Kani ka film kadesh phang ka jing im jong ki brio ba man ka sngi ki ba persyang man pen bha ya ki jing im jong ki para brio. La peni ya kani ka film hakikat tu kani ki cinema hall ha kanong ba Shillong bat ha ki we ki dong ba jong kari. Ya kani ka film an pen iru ha ki tamasa pen i film ha Mumbai, Goa bat Kerala. Uba Pradip Korba ula yoru ka kusnam Kim Ji Seok Award ha ka Busan International Film Festival ka Baar Pusau ha Korea na ka benta ka ni ka film. Ka Thomas Jones Synod College Jowai rengkat ka jingetrei lang bat ka Indian National Trust for Art and Cultural Heritage INTAC Meghalaya chapter. Bat ka Office of Deputy Commissioner ka District West Jante Hills bat ka Jante Hills Autonomous District Council. Kila penlong ya ka workshop nen kasngi halor ka jing penne ya kalariti bat ka jing yo pateng ya ki AKA. La penlong ya kani ha ka hall jong ka Thomas Jones Synod College ha Jowai. Ha bakran ha ka jing elang kumukong san UMLA kathan uba wailat Miki Shela ulong bangi deben penne ya ka jinglong kerpang bat kalariti. Ulong baya ka ka bela sumar da ki pateng bahaswa deben penne. Ka yang syari bahedo jong kari ke Supreme Court nen kesni kalakot iki Chief Secretary jong ka jala Punjab, Haryana, Uttar Pradesh bat Delhi bantip ikilat bala shimdaki ban penduna ya ke jingjaklia jong kal air ha Delhi. Ka kanhun nong bishar bakentup u Justice Arun Mishra bat u Deepak Gupta kalong badi ban shimikilat bat ya ki khatlai teli ki jaka bajaklia bha kal air ha Delhi dei ban penkhoi. Ka Sri Lanka kan thep vote menta kasngi banjet yo presiden ubah nyo jongkari. Ka jinge thep vote kelas sedang ha kapor nyo baje menta ka step. Lai pusan ngut ki kertong ki ai reng ha kanik election bat kumba iwei point nrio klur ngut ki breo ki thep vote menta kasngi. Labo ya khatar hajar teli ki jaka thep vote ha kelengkari. U menteri rang bado ka Sri Lanka u Ranil Wickremesinghe ulong ba ya ki breo bagi daiban penne ya ka jingshong sok kanang bagane ka jinget hap vote kan long kabayat bet ka jinge khon bakam jur ka deha preng Defense Secretary Berem Uji Raja Paksa bat menteri jong ni ka sarkar bamenta US Premadasa kani ka degasian ka baningkong ahakari ba presiden bamenta bat menteri rang bado bamenta kari bagi klem yakon hakanik election jet ya presiden. Ka Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC hinen kesngi kala pensyai ba na kabenta ketulop omdon kam mansiu ya ka khajna Goods and Services Tax GST. Bat kat hadu menta ompat lom ya kene ka khajna GST na kabenta ketulop. Hashwaban penkut ka kubor ha kene ka step sa sisien kimat bakongsan. Menteri dari ke sarkar preng ulong bakathan stela mingi kalong ka bakongsan bha na kabenta ka jingroy kari. Lapen semayu nong bishar ka Meghalaya High Court uba wan lura dingdo hanin kesni. Bat arspa arpwe teli gilong giang jong ki petwer bru kilawan pa sya Mizoram ha ka ni ka kenti ka bamenta. Bat katto ko kubor kalakot akan ni ka step ka balawan syapi nak All India Radio Shillong. Ha ka por prabajeng ini sok baga Delhi Station na ka benta ka kubor ha ka ktien Hindi ka banbot na ka kubor ha ka ktien Pareng ha ka por prakat san minute. Sengob haban ap menta ki kubor na Delhi ka por menta kal ajandap artat Praduna san minute.